Hello guys, nizere ko meze neza mwe mudukurikiye muri impande zitandukanye z'igihugu. Uyu munsi tugiye kwigana amategeko y'umuhanda. Tugiye kurebera hamwe ibyapa bikunzwe kubazwa mu ma-examen menshi agiye atandukanye. Iki cyapa gisobanuye iki? Uramutse ubonye iki cyapa uri muri examen cyangwa utwaye ikinyabiziga, iki cyapa gisobanuye iki? A. Umuhanda uzenguruka. B. Igice cy'umuhanda uzenguruka. C. Aho banyura bazengurutse. D. Ibisubizo byose nibyo. Ahangaha igisubizo nyakuri ni C. Aho banyura bazengurutse. Iki cyapa gisobanuye iki? A. Iteme ridahoraho. B. Umuhanda utaringaniye. C. Umuhanda winjira mu kuzimu. D. Ubutaka bworoshye. Ahangaha igisubizo nyakuri ni B. Umuhanda utaringaniye. Iki cyapa gisobanuye iki? Uramutse ubonye iki cyapa uri muri examen cyangwa utwaye ikinyabiziga, iki cyapa gisobanuye iki? A. Umuyaga w'intambike. B. Urusaku rwo mu muhanda. C. Ikibuga cy'indege. D. Ibisubizo byose nibyo. Ahangaha igisubizo nyakuri ni A. Umuyaga w'intambike. Iki cyapa gisobanuye iki? Uramutse ubonye iki cyapa gisobanuye iki? A. Iherezo ry'inzira y'abanyamaguru. B. Iherezo ry'umuhanda urombereje ibice byinshi. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta nzira ihari. Ahangaha igisubizo nyakuri ni B. Iherezo ry'umuhanda urombereje ibice byinshi. Twakomeje. Iki cyapa gisobanuye iki? Uramutse ubonye iki cyapa utwaye ikinyabiziga cyangwa uri muri examen, iki cyapa gisobanuye iki? A. Iherezo ry'umuhanda w'ibyerekezo bibiri. B. Iteme rinini kandi rirerire. C. Ifungana ry'umuhanda. D. Iherezo ry'iteme rifunganye. Ahangaha igisubizo nyakuri ni C. Ifungana ry'umuhanda. Twakomeje. Iki cyapa gisobanuye iki? Uramutse ubonye iki cyapa utwaye ikinyabiziga cyangwa uri muri examen, iki cyapa gisobanuye iki? A. Isangano rifite ishusho ya T. B. Inzira idakomeza. C. Aho batelefonera. D. Nta gisubizo cy'ukuri. Ahangaha igisubizo nyakuri ni B. Inzira idakomeza. Twakomeje. Iki cyapa gisobanuye iki? Uramutse ubonye iki cyapa uri muri examen cyangwa utwaye ikinyabiziga, iki cyapa gisobanuye iki imbere yawe? A. Inzira y'abanyeshuri. B. Abanyamaguru ntibemewe. C. Agace k'abanyamaguru nta kinyabiziga. D. Hegereye aho abanyamaguru bambukira. Ahangaha igisubizo nyakuri ni D. Hegereye aho abanyamaguru bambukira. Twakomeje. Wakora iki ubonye iki cyapa? A. Guhagarara gusa igihe ibinyabiziga bikwegereye. B. Guhagarara niyo nta kinyabiziga ubona. C. Guhagarara gusa niba hari abana bategereje kwambuka. D. Guhagarara gusa igihe ikimenyetso cyaka ari umutuku. Igisubizo nyakuri ni B. Guhagarara niyo nta kinyabiziga ubona. Iki cyapa gisobanuye iki? Uramutse ubonye iki cyapa utwaye ikinyabiziga cyangwa uri muri examen, iki cyapa gisobanuye iki? Guhinguka k'umwaro cyangwa ku nkombe cyangwa ahegereye icyome. B. Inzira nyabagendwa iri ku musozi ucuramye. C. Umuhanda utaringaniye. D. Umuhanda wangijwe n'isuri. Ahangaha igisubizo nyakuri ni A. Guhinguka k'umwaro cyangwa ku nkombe cyangwa ahegereye icyome. Twakomeje. Iki cyapa gisobanuye iki? Uramutse ubonye iki cyapa utwaye ikinyabiziga cyangwa uri muri examen, iki cyapa gisobanuye iki imbere yawe? A. Hanyurwa na velomoteri gusa. B. Nta modoka. C. Hanyurwa n'imodoka gusa. D. Ntihanyurwa n'amapikipiki. Ahangaha igisubizo nyakuri ni D. Ntihanyurwa n'amapikipiki. Twakomeje. Icyapa gitanga uburenganzira bwo gutambuka mbere kigira iyihe shusho? Ahangaha turebere hamwe. Ese ni A, ni B, ni C, ni D? Ahangaha icyapa igisubizo nyakuri ni D. Twakomeje. Iki cyapa gisobanuye iki? A. Ahegereye amasangano n'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi ibambiye. B. Inzira ibambiye imbere
C. Inzira itabambiye itanafunze. D. Imbere hari ikiraro cy'amatungo. Igisubizo nyakuri ni A. Ahegereye amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi ibambiye. Twakomeje. Iki cyapa gisobanuye iki? Uramutse ubonye iki cyapa uri muri examen cyangwa utwaye ikinyabiziga, iki cyapa gisobanuye iki imbere yawe? A. Umuhanda wubatswe nabi. B. Agacuri kateza ibyago. C. Umuhanda utaringaniye. D. Akazamuko gahanamye. Igisubizo nyakuri ni B. Twakomeje. Iki cyapa gisobanura iki? Uramutse ubonye iki cyapa uri muri examen cyangwa utwaye ikinyabiziga. Guhindura icyerekezo ibumoso ugana aho bahagarara. B. Umuhanda udakomeza. D. Ntibyemewe guhagarara. C. Ntibyemewe guhindura icyerekezo ibumoso. D. Guhindura icyerekezo ibumoso ugana ku cyome. Igisubizo nyakuri ni B. Umuhanda udakomeza. Twakomeje. Mu bimenyetso bimurika itara ritukura rivuga iki? Uramutse utwaye ikinyabiziga cyangwa uri muri examen, itara ritukura risobanuye iki? A. Hagarara keretse niba ushaka gukatira ibumoso. B. Hagarara niba ubona nta byago byateza. C. Birabujijwe kurenga icyo kimenyetso. D. Wemerewe kugenda niba aho usohokera mu masangano y'umuhanda hafunze. Igisubizo nyakuri ni C. Birabujijwe kurenga icyo kimenyetso. Twakomeje. Mu bimenyetso bimurika itara ry'umuhondo risobanura iki? A. Itegure kugenda. B. Birabujijwe gutambuka umurongo wo guhagarara umwanya muto cyangwa igihe uwo murongo udahari icyo kimenyetso ubwacyo. Twakomeje. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo nyakuri ni B. Birabujijwe gutambuka uwo murongo wo guhagarara umwanya muto cyangwa igihe uwo murongo udahari kurenga icyo kimenyetso ubwacyo. Twakomeje. Mu bimenyetso bimurika itara ry'icyatsi kibisi bisobanura iki? A. Kwitegura kugenda. B. Uburenganzira bwo kurenga icyo kimenyetso. C. Hagarara niba inzira isohoka mu masangano y'umuhanda ifunze. B. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo nyakuri ni B. Uburenganzira bwo kurenga icyo kimenyetso. Twakomeje. Umurongo ucagaguye wera mu muhanda usobanura iki? Uriya murongo tujye tubona mu makaburimbo usobanuye iki? Wasanga nawe wajya kuyibona ukibaza iriya mirongo isobanuye iki? A. Ese A. Birabujijwe kuwurenga. Ahangaha birabujijwe kuhahagarara. B. Wegereye aho guteza ibyago. C. Kunyuranaho ntibyemewe. Ahangaha igisubizo nyakuri ni umurongo icyo usobanuye birabujijwe kuwurenga. Twakomeje. Iki cyapa gisobanuye iki? Uramutse ubonye iki cyapa uri muri examen cyangwa utwaye ikinyabiziga, iki cyapa gisobanuye iki imbere yawe? A. Ukugendera mu muhanda ubisikanirwamo. B. Ukugendera mu muhanda ubisikanirwamo ntibyemewe. C. Cyerekana aho umunyegare agomba kunyura. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo nyakuri ni A. Ukugendera mu muhanda ubisikanirwamo. Twakomeje. Iki cyapa gisobanura iki? A. Ahatangirwa serivisi ni muri metero 30. B. Umuvuduko munini ntarengwa utegetswe n'ibirometero 30 mu isaha. C. Umuvuduko mutoya ntarengwa utegetswe n'ibirometero 30 mu isaha. D. Aho ibinyabiziga bihagarara ni imbere ni muri metero 30. Igisubizo nyakuri ni C. Umuvuduko muto ntarengwa utegetswe n'ibirometero 30 mu isaha. Iki cyapa gisobanuye iki? Uramutse ubonye iki cyapa uri muri examen cyangwa utwaye ikinyabiziga.
ahegereye mu muhanda unyerera. B, imbere ipine ryapfumutse. C, ahegereye icyago kidasobanuye ukundi. D, imbere hari mu gutangirwa serivisi. Iki cyapa gisuzumya kuri ni C, ahegereye icyago kidasobanuye ukundi. Iki cyapa gisobanuye iki? Uramutse ubonye iki cyapa imbere yawe utwaye ikinyabiziga cyangwa uri muri examen. A, imbere hari umuyobozi w'amatungo. B, imbere hari inzira ya gari ya moshi. C, ahegereye amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi hatabambiye. D, inkomane ibambiye. Ahangaha igisuzumya kuri ni C, ahegereye amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi hatabambiye. Twakomeje. Muri iri sangano ry'umuhanda hari ibyapa. Hari icyapa gisobanura guhagarara n'umurongo wera urombereje mu nzira. Ni iyihe mpamvu hari iki cyapa cyo guhagarara hano? Twagiye A, biragoye kubona neza mu muhanda munini. B, umuvuduko mu muhanda munini wavanyweho. C, ni mu isangano ry'umuhanda rikoreshwa cyane. D, hari imirongo iburira ibyago bitunguranye. Ahangaha igisuzumya kuri ni A, biragoye kubona neza mu muhanda munini. Ndagushimiye aho twabanye. Niba ari ubwa mbere urugeze kuri channel yacu ya YouTube, ndagusaba ukanda subscribe, ugakora share. Uri kumwe na Ndigi nk'ibisanzwe.